when you look at Meghalaya, Meghalaya is young kind of Khasi, Jain, Garo, Mojo, tribal Mamley. And we have Naga Kuki Mate. I quickly common history, Pangal, Sea Mam, we quickly lay, Manava, Manada was late, but P.S. Hangmana, Indiaki prominent political figure, when Congress the Kalam Magi Mapum. I think then NCP Shemapagi Magi Puari. I think then NPP Shemakiva, then quickly. Lok Sabha speaker for Eramba, president election Baba, a contestor Ramba, Magi Maduki guts, and Magum Bagi Machaman, Konrad Samana, NPP Kova, a political party, leadership to Northeast Mans, Punjal, no wonder Pagi, Mag effort. Manipur, Hanagi Deputy Chief Minister Eramba, Manipugi, MP for Eramba, Minister Kara Eramba, Manipugi, Yamna, prominent political figure, a Irem Tompoki, Machanupa. Sensitive college sa tamukpa aduga yamna how in 25-26 years tagi MLA ora paduna 30 years ke active political journey ima export or mission ama nadi ngasai corona samagi mahum jikan be yaroi dressing tamo PS ma na kalam mahum du kan be yaroi dressing yaroi do rubu maram da kai gino tamo yana bu dam ta kai to da leisine khala di tas to bira me tamo madu kha personal di oide madu khara kari kai ta ai si kitang su aham baga oibanina madu personal oiba question ina madu kitang kainoina khara sum khara kitang kainoina khumjage kamaina hai tare why not why not haining okay why not koi gi ai lagi to pabung dugi kaino du ngasi bawda ai sengna hai ta ga de koi pabung ai popil pabung dugi ka ba MLA ka ma sing ai na ka ba hele yes adubu ngasi bawda ai na amna naw na am thagat pi gre adubu ngasi wa ai na chakki mafam da Pabung dubu ngasi bau ningsingi ado ai identity the sometime tompoki macha nupa aina khange ngasi ado ai yamna proud feel to ado ita ga so ado mal lege sem dei lakpani na ngasai now na highway de waina why not akoi RK Jaychandra now hujiki ngasi akoi now imo akoi sagolman kendri MLA RK Jaychandra su adu matam da yam stature wangna Manipur dagi akoi gi kaino leader amo ina union minister bo oibigi adi maisnom kamson akoi gi kaino gi naga community dagi lakpani adu na akoi Manipur dagi su leader di thoki da banati adu gap ti yam sang lai gre sagi ibon highway ba Conrad hoina ga kaino rise tong ngam gi ba adu ti hoi matam na polkani akoi na hona ba ya ba se Kidana, a quay the su capability se, a quay the kind to what day, a quay young Nungai William Lizage. Sagi, a quay a silaka no to is the Aquina Micham Tibuni, Michangama, Chamina, Kanda Panganji, Kali Havene. If one Miraz, Igasi, if one Miraz, Hena Chawi, and the Aina Hena P in the Tragaduki comparison at him. Teamwork when the Chamina Kanda, Conrad Changma say, Chamina Wayaba, Manipuri, Kanoda, Indiagi, Indian, which I can say Manipuri national politics. Manipur Sibu, Manipuri Taxi Pukat Minabada, Mating, or another partner or the way one ever. I do a quick Manipuri destiny, a quick son, left Gadone, a quick leadership Haitare, Manipuri leadership Kagumba, anyway, now we are to I will say, Matuti Manipuri Pazana. Lepakado Posagamani, Akui Honors of the Sule, Adu Akui Hujikti, Igi Wakaladi Ujikti, Masiamna, English the churning Zikamai Hine, quit churning Ziki, Mated on the Kamai Hine. Churning ID Queen Nay Hagada. Masigi churning on the Daga labor. Aduna, Masigi Igi answer say, Igi Wakaladi. Why not? Igi Wakaladi Manipur, the Sukso Soidana, Manipur Degi, Matangi Matungina, a national figure Hybatarico. Madu anybody OBI, Madu Manipurda, a even Conrad Sangma Ji Hoigumba, Conrad Sangma Hoigumba, Hoigumba Haigata, Moigumbagi, stature leader, Kadowi Law.